واتل علیہم نبأ نوح او بیان کا پدی بانے خبر نوح علیہ السلام اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله کل شاغو اخبل قوم تا قوم زمان کگرانی پتا سبان زمان دریدل او بیان والزمایتون دا اللہ لران فعل اللہ توکلتو نخاص فاللہ بانے مازان سپارلے فاجمعوا امرکم وشرکاکم نپوخ کے اخبل چلول اروبل اخبل مددگاران ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اغدوا الي ولا تنذرون بیا دینی چلول ستاسو بتا سبانے پر بیا مخامخ راشے ماتا و مالے اس محلت مرا کوئے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِن نَّجْرٍ نو کتاسو مخواڑو زمان سے نقصان نشتا زکا مان دے غخت ساسونا حس بدلا ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین نر زما بدلا مگر اللہ سردام او حکم شعر ماتا چشم دے زد عمل خارکون کنام فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف دی درو جنوی نوح علیہ السلام تام نبشکم گدیو دا مرگری بکشتے کے اوگا ظلمون دی دران نائبان بزمک کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ او غرقل منگا کسان چھ دروجنے زمگا تنتا نو گورا چھ سرنگ شانجام دائے یرولو شو ثم بعثنا من بعدی رسلا الى قومهم بیاولے گا منگا رسولا نوح علیہ السلام ناڑے رسولان مخبل فالقومونتا فجاؤهم بالبینات روڑو دائے رسولان آغی تاخکارا حکمنا و دلیلنا فما کانوا لیومنوا بما کذبوا به من قبلو نوا خلقو چیمان راوڑے و سبب دلے چی تکذیب کرائی دیبانے دمخینا کذالکا نتبعو علی قلوب المعتدین دارنگے مہر لگو بنگا پزون دا شاچ دا حدنا تیر ودل گئی ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا بیاولے گو منگا رسول آئے رسولاننا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام فرعون و غٹانو دا قوم داغتا بخفل آیتنو بخفل موجزاتو فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نائلوی اکڑا پزرکی اعوذی قوم جرم کارکون کی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين نارکل شرائع دی تحق زمد طرفنا دیویل یقینا دا خامخا جادو دے اخکارام قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ویل موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو آئے دا حق مبارکی کلج تاؤستر آئے دا جادو دے ولا يفلح الساحرون انشی کامیابے دے جادوگر قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ویل دے خلقو آئے تراغلے منگتا دید پارا چاڑے منگ لردائے طریقے ناچ مندری منگ پائے بانے مشران مخبل او شیری استعال دتوارو دپارا مشری برے ملگے
وما نحن لكما بمؤمنين انیو منگا استاسو دعو دپارا خبر من کی. وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم وے فرعون براولے ماتا ہر جادوگر ماہر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. ارکل شرال جادوگر وے دیتا موسیٰ علیہ السلام پس دوینا دائینا تاسو غرزوے حقا جس غرزون دیئے. فلما القوا قال موسى ما جئتم بسحر. ارکل شریو غرزون ویل موسیٰ علیہ السلام حقا شتاس راوڑے دا خجادو دے. ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین. یقیناً اللہ سر دے چھ بیکار بکیزا. یقیناً اللہ تعالی ناکامیابی عمل فساد کو ان کو. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اخکار کی اللہ تعالی حق بخل کلموں اگرچہ بدگنی مجرمان.